Tekereza perezida w'igihugu kinini kurusha ibindi muri Afurika y'Uburasirazuba no hagati, igihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro kurusha ibindi ku isi, ariko ubu akaba asiganwa n'igihe, akomanga ku miryango y'abaturanyi mu gicuku ashaka ubutabazi bwihutirwa. Imbaraga za gisirikare zarananiwe, diplomasi yasubiye irudubi, none ubu intwaro asigaranye no gusubira inyuma agapfukamira uwo yirukanye ku butegetsi nabi. Ibisinzuzi nukuri gusharira kuri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu munsi tugiye kwinjira mu ibanga rikomeye ry'uruzinduko rwa Tshisekedi nyuma yo kuva i Brazzaville kwa Denis Sassou Nguesso, aho ubu amaso yose yayerekeje mu mujyi wa Dar es Salaam muri Tanzania. Kuki Dar es Salaam? Kubera iki ubu hari ibintu bibiri bikomeye ndetse twavuga ko ari byo gupfa no gukira bijyanye Tshisekedi muri Tanzania. Icya kabiri, icya mbere ni ugushaka kwiyunga na Joseph Kabila, icya kabiri ni ugutabaza ngo M23 itamwambura umujyi wa Kalemi. Ariko se ibi byombi azabigeraho? Reka tubicukumbure. Reka duhere ku ngingo ya mbere kuko niyitangaje kurusha izindi. Tshisekedi arashaka kwiyunga na Joseph Kabila. Yego byumvise neza, wa Joseph Kabila yirukanye mu nzego zose z'igihugu, uwo yasenyeye ihuriro rya FCC, uwo abasirikare be bahora bagota iwe ku irembo. Uyu munsi Tshisekedi yabonye ko amukeneye kurusha uko akeneye undi muntu uwo ari we wese muri Kongo. Kugira ngo wumve neza uburemere bw'ingingo tugomba gusubira inyuma gato. Umwuka mubi hagati ya Tshisekedi na Kabila si uyu munsi. Kuva mu mwaka wa 2019 aba bagabo bombi bajyanye amasezerano y'ibanga yatumye Tshisekedi ajya ku butegetsi. Ariko amaze kwicara ku ntebe y'ubuyobozi, Tshisekedi yakoze ibishoboka byose yikiza Kabila n'abantu be mu buryo bwiswe gukora toka. Yarasenye yubaka ubutegetsi bundi bushya ubwe ku giti cye. Kabila akaba yarahunze akasa nk'ujya kure, si uguhunga ariko we yabaye nk'uvuye muri politiki, aba mu gihugu ajya kuba muri Afurika y'Epfo ajya kwiga, mbese asa nk'ucecetse mu bya politiki. Ariko mu bya politiki bati guceceka kw'intare siko guhunga. Ubu rero kuki Tshisekedi yibutse Kabila? Impamvu ni ebyiri. Iya mbere, igihugu cyamunaniye, umutekano muke mu burasirazuba, intambara ya M23 igenda ifata intera ndende, n'icyizere gike mu gisirikare cya FARDC, aho abasirikare bakuru benshi bakirabizerwa ba Kabila. Tshisekedi azi neza ko Kabila afite imbaraga zikomeye mu gisirikare no mu rwego rw'ubutasi, ndetse n'ijambo rikomeye mu burasirazuba bw'igihugu, cyane cyane muri Kivu no muri Katanga. Impamvu ya kabiri, kugira ngo ashyire gahunda mu bikorwa, yatekereje gukoresha perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan nk'umuhuza. Kuki Tanzania? Joseph Kabila afite amateka akomeye muri Tanzania. Niho yakuriye, niho yigiye igisirikare, ndetse na Laurent Desire Kabila yari inshuti magara y'icyo gihugu. Tanzania rero ifatwa nk'igihugu gifite ijambo kuri Kabila. Ariko se iki gikorwa cya diplomasi giteye gite? Amakuru yizewe ava mu byegera bya Joseph Kabila avuga ko ubusabe bwa Tshisekedi bwahawe igisubizo kimwe gusa, kandi kidaciye ku ruhande, oya yuzuye. Kabila n'abantu be baravuga bati, twakwiyunga nawe se twe twarashwanye? Twakwiyunga dushingiye kuki? Ese ubu nibwo yibutse ko Kongo ikeneye ubumwe nyuma yo kudusuzugura no kudukandamiza ku ruhande rwa Kabila? Babona Tshisekedi nk'umuntu wibagiwe inkomoko y'ubutegetsi bwe, ubu akabaje akenyeye agenda nk'imbwa gusa kuko amazi yarenze inkombe. Kabila arategereje kandi azi neza ko igihe kiri kumukorera. Nta mpamvu n'imwe afite yo gutabara ubutegetsi buri mu marembera cyangwa se buri gukora amakosa yikurikiranya muri diplomasi no mu ntambara. Uyu ni umutwaro utoroshye kuri Tshisekedi, kuko yibazaga ko Perezida Suluhu ashobora gukoresha igitugu cya kidiplomasiya kuri Kabila. Ariko byarangiye abambari ba Kabila bamaze gufunga urugi. Tuvuye kuri politike yo mu biroreka tugiye ku kibuga cy'imirwano. Impamvu ya kabiri izindi Tshisekedi ni umujyi wa Kalemi. Umujyi wa Kalemi si umujyi wonetse wose.
uhereye mu ntara ya Tanganyika ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Uyu mujyi ni irembo rikomeye ry'ubukungu n'ubwikorezi rihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania binyuze mu mazi. Amakuru y'ubutasi agezweho ku meza ya Kinshasa ateye ubwoba cyane. M23 ntabwo ikiri muri Kivu y'Amajyaruguru gusa. Abasirikare bayo, amayeri yayo ndetse n'ibitero byayo birimo kwaguka bimanuka byerekeza mu majyepfo, bishaka gufunga imijyi y'ingenzi irimo na Karemi. Gufata Karemi byaba ari ugukata umutsi w'amaraso ugaburira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uvuye mu burasirazuba. Byaba ari ukugeza intambara mu ntara za Katanga yagutse cyangwa Grand Katanga. Aha niho hari umutima w'ubukungu bwa Kongo, ahacukurwa kobalte n'umuringa cyangwa kopa. Tshisekedi rero abona ko FARDC idashobora guhagarara imbere y'umuvuduko wa M23. Yahise ategura urugendo asanga Perezida Samia Suluhu Hassan amubwira ati impingabo za Tanzania zize mu mujyi wa Karemi, kuko nuramuka ufashwe n'ubucuruzi bwa Tanzania buzahungabana cyane. Kuki rero ukugusha neza kwivanze no kwinginga ko Tshisekedi yari yizeye ko Tanzania kubera inyungu z'ubucuruzi ifite kuri Karemi izahita yohereza abasirikare bayo bakajya kurwana inkundura batitaye ku bandi. Ariko se yabonye igisubizo cye. Aha niho diplomasi ya Tanzania yigaragarije. Tanzania, igihugu kizwiho kugira ubushishozi no kutinjira mu ntambara z'imvange, nta mpamvu igaragara ibatera, yamuhaye icyo bita oya yubahirije amategeko. Perezida Samia Suluhu yasobanurije Tshisekedi mu magambo yuzuye ubwenge bwa politiki ati Tanzania ntiyohereza ingabo zayo mu rwego rw'ibihugu bibiri, ibyo bita bilateral, ngo zize kurwana muri Karemi. Niba dushaka gufasha tuzabikora gusa binyuze mu rwego rw'umuryango w'ibihugu bya SADC SAMDRC cyangwa se binyuze mu muryango w'abibumbye MONUSCO. Ibisobanuye iki mu rurimi rw'igisirikare? Bisobanuye ko Tanzania yanze kwikoreza umutwaro w'intambara idafite icyerekezo kugira ngo irengere ubutegetsi bwa Tshisekedi ku giti cye. Tanzania iri muri SADC yego, ifite ingabo muri SAMDRC, ariko izo ngabo zigengwa n'amategeko ya SADC, ntabwo zigengwa na Kinshasa kugira ngo zohereze aho bashatse hose nka Karemi. Nubwo ibi byarangiye aho barabizi ko SAMDRC yakubiswe inshuro mu mujyi wa Goma, bikaza kurangira ihawe inzira n'u Rwanda bagasubira muri Tanzania, ubwo bari kumwe na Afrika y'Epfo ndetse na Malawi. Tanzania rero ikaba ikomeje kugenda yerekana uruhande ibogamiyeho, kuko ngibi byaba ari ugushotora no kwinjira mu ntambara yiruye ishobora no gukurura amakimbirane n'ibindi bihugu by'abaturanyi birimo n'u Rwanda. Muri iyi minsi basa nkaho babanye neza, dore ko Kinshasa ihora ishinja Kigali gufasha M23. Tanzania yarabyanze, iravuga iti twe ntabwo dushaka intambara yeruye hagati yacu na Kigali cyangwa n'indi mitwe yitwaje intwaro, gusa kubera inyungu zawe turaguma mu murongo wa SADC. Urashaka ubufasha busaba SADC muri rusange. Uku kuri kugaragaza ishusho y'ukuntu Felix Tshisekedi asigaye wenyine. Urugendo rwe rwo gushaka ubufasha muri Tanzania rusa n'urwakoze ubusa ku mpande zombi. Icyambere, gushaka kwiyunga na Kabila kwari nko kuroba mu kidendezi kitarimo amafi. Kabila yamaze kumwima amatwi, amureka yizitura mu mutego we ubwe cyangwa agwa mu mutego bwe yitegeye. Icya kabiri, gushaka ko Tanzania imubira umurinzi umujyi wa Karemi nk'uko Uburundi bwabigerageje muri Kivu y'Amajyepfo. Byaranze ko Tanzania yabonye akaga gashobora kuvamo, ihitamo kwikinga inyuma ya SADC, baranakubitwa. Ese bisobanuye iki ko azaza ha Kongo? Bisobanuye ko M23 ikomeje gukora akazi kayo neza ndetse inasatira intara nshya z'ingirakamaro nk'uko Kinshasa ibyikanga. Bisobanuye kandi ko Tshisekedi agomba gushaka ahandi akura ibisubizo cyangwa akemera ukuri, agasubira ku meza y'ibiganiro ya Doha ndetse na Washington, kuko imiryango
y'ibihugu by'abaturanyi ari gukomangaho, imiryango y'ibihugu by'abaturanyi ari gukomangaho, barimo kumubwira oya mu byubahiro, bamusaba kwikemurira ibibazo bya politiki yateje mu gihugu cye. Ni inkuru tugikurikirana umunsi ku wundi. Ese Karema izagwa mu maboko ya M23? Ese Kabila azakomeza kwihagararaho kugeza ryari? Mwakoze gukurikira iyi nkuru icukumbuye ku isesengura ry'ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Niba wifuza gukomeza kubona amakuru yizewe asobanuye neza kandi yimbitse ku bya politiki n'umutekano mu karere, nibagiwe gukora subscribe ndetse unakande kuri ako kazogera, kandi utubwire igitekerezo cyawe muri comments. Ese ubona Tshisekedi azabivamo cyangwa amazi yamaze kurenga inkombe? Twongeye tubonane mu nkuru itaha.